Wama Offinso this year. I'm free Offinso ha. Na make I say. And then die di kanya me di hu Asantehene. Na me hu ne da. Na na oba ye no me hu panyin sem si amamre ne amane bebre. Wama Offinso ye krabehwe. Offinso kroni ma ye kese. Ene de mani age pa. Medamasi. Ene Offinso na ye wo no. Therefore, ye nana ose tutu opim so aba besra ye. Wa kira se Asanteman ampaye we yewura. Yewura ene krobia ose etutu. Ni tini ye ketua e yo bi tini ye kese ye. Ye mamburu e wa Asanteman ye de esi eni hweka. Oye nyame kese ye 2% do ho tutu na enye obi ti se na ene da me de ehunu. Ewo nana we afe na yi ase na nyame anum ni abra opemso eba no edom a ebo otwi no na eboroso asamankema na edom no ehya ase e de koya e de ekokosi ahemboboa ano na abra na opemso ewura emfimfini wonum no nyame anum ni na efe na eboroso me say na awose krampo agumi tese mi wo Otumfoɔ no mani je ana ye say afe se na echa pakan ma ye hwehwi no na osa na mafodi na tie ne dom edi na tie na so obai no so no obai in his numbers tese nyon kwa na bai wona info pi na ebaye Otumfoɔ ba no bande teacher man e say Asantema mo so ampa omo kwa mamre na me no mamre ko mamre pa sikos oba ye no okwa nyina ma ho mamre no sikos nti da tuntirim na me nim ne sitie ma oba ye ma hu no ti obi an fanye suade o Asantema